Ka J.J.M Nichols Roy College, Kuala Pati, ringkat ke Khasi Hills Autonomous District Council, haga shitarik naiwing arjar psau, kala rakhi kenmau burom ya kelingku sengiyap, keban riupusan jong Reverend J.J.M Nichols Roy. Syaban bu sentiu hamad dor jong Reverend J.J.M Nichols Roy, keladan ke Jingelang haka hall jong ke KHDC, ringkat ke Jingedan lang Chief Executive Member ke KHDC, ubak penyai sing SIM, Deputy Executive Member ke KHDC, ubak pensengan NCM, Executive Member Bak Tibor Patau, UMDC Bak Bendo M Lanong, Ki Officer ke KHDC Lembat Ki Pastor, Ki Rambak Shnong Bat Ki Belak Syakot Sembah. Haba keren akan digesengi nak kaliang UCM Bak Penyat Sing CM. Ulayat hu wakiladan handuk Shpautili Ki Autonomous District Council haga tahan catai lamingi. Bat kini Ki Shpautili Ki Autonomous District Council Kidai ki bahap hapok ke 6 schedule hapok ke constitution jong kari India. Bat haus nem kat kendai spa san kendai Reverend J.J.M Nichols Roy la khlad no bat hakini kin riup san tiling snem ila yo la ke jingkerku bangidan la ke district council. Ulong bagi pajba ki bam ngam jeliu ha ke 6 schedule ki la ban kren bon jan tingkat ke jingkan tho ba bon kom ya ke 6 schedule. Kat ba ya ki batrei bat perkhat jeliu ki sengau thu ki bor ki ikhtiar ke ba ke 6 schedule ka ai. Kani ka sengi kadai kajing rakhe ya kajing dap ndru sam snem kajing khlad no jong Reverend J.J.M Nichols Roy. Bat hagani ka por nagalian ka jongi ka J.J.M Nichols Roy Memorial Committee ngidon hot jongi iba Robert belong Vice Chairman, iba Chiri Mickey belong member jong ka trust, iba Haji belong secretary, Dr. Meras Rani belong member, bat kumju iba Bor belong member jong ka trust, bat kumju iba Matam ngidon hangni nakalian jong ka trust, nakalian jong ka college hangni ngidon ni Pastor A.C. Moore, ngidon ni Dr. L. Roy bat ngidon ru di principal jong ka college Reverend Sokhia bat ngidon ru iwe ide ki hot jong ka college. Ba kemen ye ki kalau ang kapuwal ka ba koridor ya ha bangiyo ban ye kendulang kumni ban mau buram ye uni uriu kra jong kari khasi ka jongi ka jela ka jongi ile Reverend J.J.M Nichols Roy hoj isbuto bagade ka jong muslim ba ndubusan ka jing klat no ka jongi bat kalong siya ke bangi hapan niyo por ban ngoburom ya uni urang ba nasiya ka bagong bali por ikan mau burom ru yuni kalau di contribution di bawah le no doubt nga ban appreciate ya ka perkhat yung urang ba maradian bagajala hadin di India ka jongi ko yo era independence lalu kam la kunu ban su ikilat jingada haka Constitution juga India. Hoi isu foru ba kajiban kaya ga artikel aspas abusau subclause R berkesikshida. Kadai ka wei ka atyar ka bapan bahana ka bynta banyada ya gari Khasi. Batubun ki non comment the constitutional export ki omba. Sikshida it is the constitution within the constitution. Not have to go about the constitution, apa constitution. Ni hapan ya ro ya uni rangba ba kumno architect ya ki provision jonga sikshida bagi start ain ken omba kadai ka constitution apa constitution kata ga di start dong rangba hynrei ka bas ngusi kalong bahagi amendment jongi Hamtam 1972 nya pres new door ya kajino ijnai du ramba hakabaya tin ban exam ya ki central laws kabade tan haka board ng governor la ai board no yung president ng India kabamot ni ai no ya ga ikhtiar ba khain nagakti jongi abang gobro na kali sutu ni wahap aga council of minister joga sorgar jila
About any time by instruction, by advice, ban exam, you central course. Hynrei namar kajing bakla jongi. Pan exam you central laws, I know how President Jong India. The President Jong India unam have advice to the Council of Ministers because of the unhap haga advice to the Council of Ministers Jong Stockar India. Ya miss, ya vision giving you. Number 2, kadi persang pan besuk ya ke paragraf 12 AA. Pan ong baladaga central ladaga state act. Kaya tungku bat ka district council act. Ka prevail ka state act. Kat bagi parlak papli kem suthu pada ladaga petanya kata ladaga state act kaya tungku bat ka central act. Itu jawab yang aman ban prevail. Kan prevail ka central act. Ni berkera ya ka kendok ke barit ni pli lat ya ka Sultan India bahkan duklar yang kampung. Ngam ong ni ha pandon ke demarcation bertokar jela tabam ni bangta ya di kendok ke scam jong ka sikshite. Nang ba ni nundu ikhtiar. Kumbalong mentang tentang di babon ki board di pada singasul ba opin asnat mau ba no suthu ba wai balas no ya da ipiar juga district council kamu pilat plinti ya ga sorkar peden bahkan tukar baro minta forest lakut babon namar ba kas sorkar India kayo lah dan maplirat ya kan serta Malaysia. Kumkan nasuban ong ba kani ka amendment betang nasutra dusiam. I have to appreciate you. Bangila shimkam kat banga bang restore ba. Yang ay visionary jong lead J.J.M Nichols Roy. Bring back the power of exemption to the governor. Nang ba kita GI CAA kita GI Uniform Civil Code tanda resolution juga District Council hak syad DCA Khubor bapak exempt bila tanya mana no yang ada exemption power so governor it will be very difficult for us. Kalau nak bersyukur dengan suatu kita pun itu tandai ia hapan simpia kum kat isi na hapan appreciate. Ban penolong efektif ia ga ban mantra ke nyata kali jomi. Kebanyakan ke di kilos ke scam. Masukna bawa hampanan ini siap initiate nak bynta. Ban amen ia ka Khasi linica ban kap ia ka dor barkur hataan. Bagaimana ya kak? Ilakan admission A, bangkit ini, sengket hai, sistem sama, kador bardong, ekstiptor bardong, hakaan. Bagaimana kalau mandatory, baga registration kalau mandatory. Nama mana izafkan ino dalam entar syawah registration. Risiko di usia, mengaitkan bah vision jong bah joy. Yung lead Reverend J.J.M Nichols Roy kan teritam bat kan nalkan dan yung nak biang ya ka amendment haga 6 kat kum ka jinyo ijungi bat ni kum kinong mikmat district council ni di bandon ni beri bandon competence haga law making wat haga policy making ni so kemen tarasngi hakoy kadian banyo ekonomi program Wala kadi ke program keba nilaktif nandu pasdan keba ngkot ha Hynrei keba kit jingmot haduh kata-kata apa te nilai snow gitu kikintin bela keren bela pen snow hari bela pen shiny limbai ba pian sim ya ke jingi I jengai jong Reverend J.J.M Nichols Roy ni
yo yaki Autonomous District Council habo Kari India house nam khandai spot san puan but kumba kalong menta ni ladon haduh kumba shipotuli ki ADCs habo North East ni don ki District Council ki bahab habo ki state act jengki we pat ki jalan hynrei shipotuli kini ki ADCs kibama lapen pau ki de ki ADCs ki bahab habo ka 6 schedule jong constitution jong India. The kanina sni kalau kasni ban mau ya kalinku sni khlad jong Reverend J.J.M Nichols Roy kawan Tusan. But dari paidian ya ka history kat kenai spak san puan New York District Council. But tan haus nam kat kenai spak san pu kundai dalam mukla di Reverend J.J.M Nichols Roy laklan not nakalik. But hakini ki inru pusan tuli kisnan lani haduh bynta dalam District yang asyinan kalau siya ka jengkelku bangai yo ban dan hani buat sponsor bynta ashposnan dan ila dan hani ni sasutu ki kita ki board ki ikhtiar ki kita ka powers and function of the 6th schedule. Video patba ki bang ngam jelio hakabedi 6th schedule kila berkeran bunjan bunduko kila berkentho hakibabun ki ruko ya 6th schedule. Hynrei yani ki batrei pat yani ki bang ngam jelio yani ki bang perhat bahaya kan ka kila dei ka kamba kamsan ka ba i Reverend J.J.M Nichols Roy ila ayani ka deke ka babat la imdan shu barni ni dei yang ka bynta ka jami berkerma yi tena so ba ka jalan me khlia ka be pat ki jalan upon North East ki badani ki disease ki suthu bhai kata but dan shen dan kini ki kindat sni arlai sni ki don ki doctors ki don ki be pat ki bang koi perhat ki bakin suatu ia ka 6th schedule yang balik ke state juni kam itu no ia ka khlad yang Reverend J.J.M Nichols Roy ber ada ka state holiday ngam dan ketin si bermatai kata kai ka mga sutunat kalong ba kita ki suatu kai ka jimuntoy jang 6th schedule ladaki pet ia ka 6th schedule jan baro ki paragraf khamtam ka paragraf ka balai ka bala aibor ki ADCs bersnaan dan ibon codify ki practices ki jumi kau ini kata asyai muksa ketika marriage ka haduh bynta ka license bangin ai ban pemiyat ho shongkurin iki balang Bapher ni issue nagalang ni Khubor District Council. Te bagi ki jingdan kam kula kedau dari DCM nganam credential itu. Nasoba ladai yani kungajat kendriu ban kintet nama teteng dan kajing syailam bakla hakim isni. Bakla mi ki kintin ban ongim dan kam District Council itu. Tanpa yang khun bermarah amendment ru shimpor nyo fulai snem kan banyo alai takaan ke bathmai nam tipshu parliament manubat snap ini ni tentang uwe MP Lok Sabha ni tentang akmul MP Lok Sabha na po Meghalaya bagi Raja Sabha MP hari India berkowe tan Lok Sabha dan san spa saukusan mud ki MP dengan masuk kya bagi ni kumulakran dari iba PNCM hamtam hakan ni kesenang pemerintah ni dan hapaden kajinya kun ban penrung yang kita ki provision ki clause ki ban hamtam klan shushu haka amendment jong 6 schedule EDCs
ngisukya bha but mynta dan ki ADCs kiba 4 juta Jepang J.J.M Nichols Roy hynrei hadir bangilaya shimti banelam ni kakam kila nang suthu mano de Reverend J.J.M Nichols Roy dan kiba suthu bakla ban burom ikiwe bat kinawela kiba ngidai di ban burom hynrei mynta kuka Tripura Territorial Council kila gloy ban periang ye Reverend J.J.M Nichols Roy way negeri pra joki habedi bakasik shidu but kila tumuru wat ban penyang ye way modul jong Reverend J.J.M Nichols Roy habo agartala kani kan longfung kajing buram yei ya kajing yo joki ya ka shidu habo chura te nakalian majungiru nasoba ngin nungkut tan haka di kajing le burong kumne se shisin haka shisnam hakum ini isni berakam ngana sobat om ngin happy ban dan dakan luka program niki activities kibangin penkemau ya kari bekerja terliu juni syafam ida J.J.M Nichols Roy. Kita iba di Emlano, iba nanti mau kesal. But haduh yang CMKC